tapi api ada to lawan to pasir kong kali ini loh. Bila pun nak kamu kami turun tapi dia malam-malam. Oke guys, kita lanjut. Ini rombongan. Cek zoom halo. Halo 1 2. Ini rombongan kloter pertama. Cek zoom halo. Ini sudah persiapan dari pintu masuk. Kita ambil di pintu masuk dulu. Mudah-mudahan jaringan sampai ke sini. Wah. Jaringan tidak sampai. Itu rombongan di Pagananina disiarkan itu anu pun di samaina Di mana mereka? Oh iya iya. Babinya di mana? Di situ. Oh iya, karena belum digarap pajaknya. si taruna tu rombongan namin tama namin iyo ni sama karon to tonina to makan apakada sang iyo kaki la si rombongan siya mate rombongan na keluarga almarhum Puang Laso Sombolimbi Buntu Kalando rombongan na keluarga Puang Mama Bandaso Buntu Kalando Rantebua rombongan na Joni Tonglo Sangala rombongan na Papa Alpan Sibunuan rombongan na keluarga Puang Toding Bunga Pasang rombongan na Papa Ela Karasik rombongan na keluarga almarhum Puang Asang Pasang rombongan na Nenek Rirfa Kaduaja rombongan na Astripo Kabanga Makassar rombongan na AKBP Dr. Andus Lute Lantang Makassar rombongan na keluarga almarhumah Nenek Lino Sibunuan rombongan na keluarga almarhum Nenek Paremang Kambisa Tongkonan Pak Palumbangan Bone Kambisa rombongan na Nenek Cantika Mapak Bongga Karadeng rombongan na Papa Gentri Nabire rombongan na Papa Selva Tibika rombongan na Papa Intan Mapak Bongga Karadeng rombongan na Altius Rimba Tandisau Batu Papa Elona Sibunuan rombongan na Albert Juliadi Batu Papa Kim Lempangan Kelurahan Bungin rombongan na Nenek Allo Semai Bokin rombongan na Albert Juliadi Lempangan rombongan na keluarga Rinding S dan Buru Semai Bokin rombongan na Papa Ela Karasik rombongan na Mama Uting Karasik rombongan na Mama Tin Sola Anak Kipa Karasik rombongan na Papa Kurni Karasik rombongan na Mama Rizni Karasik rombongan na Nenek Rara Batu Mantang Kepala Lembang Piongan rombongan na Prana Sula Adinna Timika rombongan na Papa Prana Karasik rombongan na Nenek Pascal Balusu rombongan na Papa Princess Karasik rombongan na Papa Grace Karasik rombongan na Iwan Mutara Rantepao rombongan na Mama Siska Karasik pertama demikian. Oke, itu rombongan kloter pertama. Ya tuh mak tuh ke sama yung kami. Ya tuh ke sama yung kami. Malu kamu kita reke.
Kay do kita may do lalanan do may turala buko. Undi pertama ni sipa kada. Iya. To mi api na ni saroy na balagi di mata ka di sisangan mo. Baik itu orang lalu komisi guna sama itu madol. Baik kita dong. Nah, kau batas sipakan. Perkenal gitu aja. Dole terong taman nama teman deh, mana nih? Anduk seban peran untuk ini kita. Yang amar tislah kumila. Halo, hello. Ini asal dia. Tapi nanti nak kata ini kita. Lambat masih ada. Tinggi dulu ya. Baik dorong ni satu semua. Madu tanah do kesumai, baik do tongkol ang kawan. Papa liang, baik pani do kesumai. Oke Raka. Oke mereka tuh lo. Oke maju kayaknya Yang mohon kepada seluruh pemandu wisata supaya jangan masuk di halaman pelataran. Boleh ambil kamera tetapi dari kita minggir. Oke. Iya. Kita tolong kita atur tamu kita sedemikian rupa kepada seluruh pemandu wisata supaya penerimaan adat begitu sakral dan terhormat. Ya ini kamu. Pakar musuh Inggris semuanya. Kalau kamu menilai kita termalam bagaimana? Apa? Ah!
Siduruklah siarami sirampun sisuloan angga tarku budawana toni kasiri mata buhuna toni kabangna tondon turunanna taruk turiyangna tongkonan layut lalu sukan daurena kaisuan pak kalambuan taruk budawana tongkonan layut ulamay teli basetangana kalulembangna lalu sukan daurena kaisuan pak kalambuan lamay lili na basikakan na kalulembangana tuna turiyangna toni kasiri mata buhunna di kabangna tondon turunanna taruh kubulawanna barrena anu lalu sukan daurena lindona bulan lamay lilina basiyarinna terus siarang langan sisuluan lanti allo totemo lanti kula di rantai ulangan digente pa palumpunan sangka pangosoran doti lagi pa tendeng seleng sirenden iya toni po bukong namuan toni po tarong po nasip toni po lorlo nasip dana manggiri kakupo kadala kutuleran ni tang ta tiro rakatau tang ta para kamatanta siang malalamba si barum barana ilang tiang loremo lawan tetulla di kerate ulang Diromi agana kinang lundong teum batingi pasiriana kenang saungan te marintit manarang atongan nom batingi pande puntan non marion mano kamilau misa turma bantara-tara lao piso na tondok na losong piso na lembangan susi sarita torang panjen toma atau norong pangalama palumingka aku batingku pangotoran marioku bagotoran kalanisa pandanan tengko situru si taranak kira oi si loloan kekede oi untara dandanan sangkailan manakailan loloan dandan kalelean langkai sukan lolona naloloan salalika nakarana kakatongan lika alaman na pason mo bangko ungan na ilante arloto demo lante kula nilande ulangan tuming kamadatu liyaw tenuba kamanik na ate kaisungan di kasiri datu tume pakalain ni umote kalampara bulawan na tetong konan di katumpak ampulembang Torre korolondong lako batang di kaletang ituin tiang kala lako tondom to batang Dongkon ni balik damai taruh bulawan na lindo na bulan lalasukan daure na barre na Allah kang gato dikasiri mata bubun na dikabang na tondon turunan na menggerak palang mediri na padang bisangkan na makalima na tiumbak padang dibuntu kalanda tongkonan ribun tukalan lo digente tangdo bulawan na tongkonan layu bulayang larang-larana kaisuan pa kalanduan lambas tetangana inai urra ka balayan siaru umpolo pamentasi horo ke kakek kalian makdan dan landedi nawas tetangana Dongkon do kami pantang na padang ditulak talu dainam dilangda atau sambak patu-patoko diumbak lamai sang paliliran na padang diran tebong menggerak padang dipana hoi tongkon pantarisan makalain na padang natarana katumanta kanlu naluluan to samba batu lalikan lamai padang ribalusu seri ayo kalamba si barung barana rara makamban pantarana kena tali barani to di po pue rara to di po gorang manik lamai lilina
pitung penanian lili lembang na padang marikoki. Hei, tonton duka pantaran na kana to di bawalog na sarungaluwa di pagkarapok na minanalang di to na yan tondo bersimbungan na sakko orang-orongan na Allah kamabogo pantaran na kana sinini ni bawa kila kusang pasini ka sangkalapangka tololoda Karo gulawan na marina ang mga tukang na ulina linggo na bulan tuwing karapa yung may padang tuwa o lipo tumbo kulaw tondo pembas yang lo ipangitiran tila-tila nga karana kami nakalambe ukulan na lotong boko rame yang masaleko pantalana ka na marimbun lamay padang rin umi Dongkon pantaran na kana sama kulirana lilinya padang di kapal pintu digente pintu undi siang barang si baru barang pantarannya padang di Karasik dia mana ibenda dia to sama pasir di tasang kalapangna tuduluta kota silpakan yang malah bina siang barang si lo di barang alangkan barang Pagkakulang pantayan, makalain na taro kumulawan na barre na alo-alo sukan na uli na lindo na bulan. Lamay tungkulan lipasang lililin ko na was si maruang. Langan siya yung kalamba si barong barana. To si tarana kadandanan sangka na, to di po ali di ko si ina, to di po manang nalara na tundok kalindo bulanan, dainan barre na alo. Tiumba pada na itu manete. Langan siya kalamba si barong barana. Dala makamban, tuti umba damay tandung silun na lagi. Kalau po kami nangalambe. Pangluluan na sini malo. Patendeng na datumuane. Tu di gente to melaw sang wala telong to turun sang pangkung karam bau. Kirini lali lututong bang langan nila Dios sa wala tanah di detongan bulan angga matahari kallo. Tiumba pada may tondo. Menggerak paduka pantaran nak kena terbilang dukuling buah pak nalang padang disang nala tu kan nak itu kena dari lipas sedang mana tangga tu digente perasa maka kita mendung dia orang pantaran nak kena sini ni patut berkelamai padang itu ngisam bagaimana diumba pantaran nak panu apa menggerak apa pengelolaan isuan ganda siluan makalimangan baru melawan tung-tungan bon itu dirandung pak perubahan hilang padang digang bisa dikasih mata ubun dari kabanga tondon turunan dalam makan bantu tiumba pada ngari sada tondo kona datu mumane dari nan lamin dilalabong mengkara kalau main tondok dikasih datu tondok pangaluam mawa pangetiran tidak tiumba pada ngari sadang palawa melindo tanpa apa-apa pantaran kena bunga karaden taruh kepulauan na toma limbang daw salepo toma koli-koli daw gaun penandai kabotohan pula kirim itu na parutu tombang pos sa palatana kamata lili lepongan tulang angga matari kalulu tungkon duga pantanga kena telepongan tondo diumba pengeluluan nanti pada antu baluk lamai dili nanti dirandut kandang bor siang lambak si baru warna pantanga kena dilihat luar pak dendeng narandang bani Todio tondo digente tondo malong pemasabi makam pipi bayi tora mengkara apa padang di dimika diumbak padang di nadiren sampai lirana lini padang di Papua tongkon pantarisan makalaina taruh kepulauan na patang penani yang bisa bakana pantalana kena salli kalur mulamai pada mari paniki tongkon pantarisan makalaina taruh kepulauan na pada mari unonan lalu sukan daurena sa bulongko to di pawalu kaluna di ada-adaan tongkon pantarisan makalaina pantalana kana patawang bunga pangaluluan na datumuhanin pagkapan namin lindaro ka pantalan na kana sa kapaliran na basayakan na talo lembang na may gara palang may padang iburakin nanay yato sa pasaya na itawin na sa kalapan na turulot at akula mangka di Pedendro suntal na pagantiran malabing na manimang ka to sa may manihupo toyomi
Unggaraga salubati mongkompong rosoi naya. Lagi kau buki bayi bantuan kabut dari tampen balati dong kadium baranta. Lagi tua sampah pating kimotan dok pamotonan marioki. Ki sampah ki kalau lengan kita tinggi kalau rekena kendek kalau para kendek tua calongan ulang para lengan para yanda. Lama lau kalau taman langi reki lau sepa itu bulan. Lau kala apa para ya mak lau sungai anak. Jadi kan?
kantongan tuh keras le. Iyalah. Ternyata lupa. Jangan bikin pangkong balik kecil-kecil saja bikin mana kanto nasi telur. Nasi konyo bikin aja. Repotkan nasi jalan-jalan bang nanti susu ada. Pila ko mali ka sa open mo. Kada kilang ni. Kada kilang ni. Yo. Yan taruh doon kilang. Tara. Nanti pi mga tuwa? Oh, nanti pi ya? Iya dapat pi. Ini saya jadi kadang-kadang gitu nih. Muncul dulu kan. Jadi kan. Oi. Itu satu titik mana lah subscriber? Korban. Beri ini tuh gampang. Oh, kiri. Oh, ini tuh.
Ecco la organizzazione. Memang tunan sampah dia tuh mampir utama. Bergorgor pun. Hindi dikirim-kirim. Dapat taruhan terus sambil katakin. You can choose the place which is going to take a picture as long as you not stand in front of the screen. You will go Babe Allah dari bulan siwang kabarnya pula tawana musyawan roto betoy. Sembarang. Apa yang ada? Kopi tanpa gula kalau ada saya mau kawa. Ya mau kawa toh. Tanpa gula kata. Iya Nina. Dominan. Tanpa gula toh indah. Kawa Lagi berapa ya? Ya? Iya. Dan pakai pertama sih.
datang ke musim kebetulan itu ada jalan waktu pertama kan datang di sini sekarang muncul dari situ kan pasti jalan itu berbawa ada tapi muncul dari mana kok muncul dari sana dari apa dari kecil apa Boleh. Tang-tang ay lalang pakalapag na ito sa nakasalit ang sisaman matakalan na kakawin at pagtulang padang diyong suling karanatan. Apakit ko sundun siya, mikisiman tapilong palangan si Tirolito ang karanan na nadiyan buong sunakiyanakan. Hindi po ang katuang, hindi po doon na di patulog sa mga kaunti. Laki ang kara, di pa retoliaga daw di kurang diyang gilaw. Sundun siya miki si pamatua induk si pamanu karulungan si pamatua induk di yung sang kapuran pangang si pamanu karulungan di yung sang bilang marandulu nalaki pula bayu sile na dulu sang kalamana ke di yung makan sulen kalala tamak mere salu lidan makan mak dinding pala di yung riwan malabi ita mak kulang butaruno la turun yang masih di yung sulen kalala talamen tuara di yung tondon tuwa tangta lamang aku kumbak mangore tanda tinaran dia mak mere salu rokok mak pasaran dengan toko mua makamban di manitan kita gilambi na masir di manata di manitan kita ratuinna tang makamban di manitan di puduk kita mak kundu balai soal di dalam kau tak bukan dari kau dari lagi lagi rekan dari seruan sebut kamu bisa kamu nampak kamu di orang apa di suan nanti yang tuyu lagi rekan aku di puno kau di manitan siburu mau yusil itu yusuf di manitan siburu menurut dalam mata lagi pula ika kawan yang mati gerakan kanan aku pelinawa lagi tanah pembukilan lu sudah kawan dari pangkalan pawong kalman di hari itu lalu kata sangat ingat diulang di kata nampak di UDT di pasaran mata kali kapan romelo bagi tonton melalang tak pasang balik di pantiakan nah ini angin dibundur si boyawa di kalian nah keren angin di oleh balas di paturan-turan kalau sulit merabalapan atau tidak sama raya tabiana katuntung kongkong kada situ untalan kabisa bunganna susilanti allo tote mulante kulla iramnya ulangan makamban bilangan situlah lati masih di mana pakai bilangan silam dak mario den kasih ubah tabu paraya tuntong sapulukan di sana buki yang murang na katongkona talang langit buah mali rak dan menta di kawalo kalau mau kali masulah nasang atau rongkot masulah nasang situ madu kabilangan kisah sangat rata kikan dia santu pak gantian bulawanta bente toling dalam saya nabi pangau lantai tangga ta pimarangai talendo usiaki tanda tasiki nakalampuan ta toling kalua ta lantai alu tote lantai kula ta rane ulangan yang untuk katongkonan kamalitilanna keluarga almarhum Puang Laso Sombolinggi rombonganna keluarga almarhum Puang Laso Sombolinggi komponen buntu kalando turampo tata tasikira makamon toing gulawan ibu butang sejalan rampo makan kian suruh la perlaman ini doalang leterce sidaruinan nomor bisa silakan nomor talu tulisannya teh sidaruna katombonan kamalitinana keluarga Puang Mama Bandaso sang sidur sampai karena keluarga Puang Mama Bandaso buntu kalando rante buah Turampo tata tasikira makamon toing gulawan ibu butang sejalan rampo makan kian suruh dan oleh ini alam leterce sidaruinan nomor bisa silakan talu tulisannya teh sidaruna katombonan kamalitinana keluarga almarhum Puang Asam keluarga almarhum Puang Asam damai komponen pasang turampo tata tasikira makamon toing gulawan ibu butang sejalan rampo makan kian suruh dari di alam letter A sidarulan nomor apa silakan talu puluhan talu tulisannya teh sidarunan katombonan kamalitinana keluarga Puang Tolinggunga keluarga Puang Tolinggunga pasang turampo tata tasikira makamon toing gulawan ibu butang sejalan rampo makan kian suruh dari di alam letter A
Teri teh. Sidaruna katongkonan kamarintinana Albert Juliadi Batu Bapak Hakim. Sangat seterusan sangat yang karena Albert Juliadi Batu Bapak Hakim. Lempangan Kelurahan Bungin. Turampo Metandamali tutun kaboro lako puang Mama Laik Batu puang Alfrida Belo Lolo Aldo. Turampo Marini Nantelong Tongkol Makrobunan lagi tutun kaboro lako puang Mama Laik Beni. Lagi masalah si darulangkan nomor apa saya lakukan talung pulau talu. Si darulang ketombolan kamalitiana ini Allah. Ini Allah cuma ibokin tulapo hari nanti untuk bermakrobunan lagi tutun kaboro lakopuang papalai batu puang Yeremia TM Marewa. Lalang ki masalah si darulangkan nomor apa saya lakukan pulau talu. Si darulang ketombolan kamalitiana keluarga marhum nenek Pariman Kamisa. Keluarga marhum nenek Pariman Kamisa, tongkonan Pak Palunggangan Bone Kamisa. Tu rampung dan atas sekira makaman untuk dimulawan di buku tang sideran rampung matang kian suruh. Lalangan ki masalialang sitaruinan nomor misa saya kotaldo. Teri teh. Sitaruna katongkonan kamarintinana puang lai tandi. Sang situru sang tiang karana puang lai tandi. Rantanan yang kendek tu rampo metanda mali. Tutun kaboro lako puang mamalai batu puang Alfrida Belo Lolo. Nadakola langaki masalialang si taru lantan nomor apa sila ko talung pulang talu. Teri teh. Si Taruna Ketongkonan Kamarintiana Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara Damai Toraja Utara Turampo Medan Damari turun ke Poro Lho Marina sebatu Menpatu Lho Puang Bapak IPB Batu Yeremia TM Matewa SE MSE Latar Maritim Ijoinan VIP. Teri teh. Si Taruna Ketongkonan Kamarintiana Nenek Resa Si Nenek Resa belakang kau di Barante Pao Turampo Medan Damali itu turun ke Poro Lho Puang Bapak IPB atau Yeremia TM Marewa SE MSI Latar Maritim Ijo Inan BIP Sitaru lontang nomor apa saya lakukan 50 telu. Teri teh. Sitaru nakatongkotan Kamarintiana Nenek Gelen. Si Nenek Gelen itu kisah Turampo Medan Damali. Turun ke Poro Lho Puang Bapak IPB batu Puang Mama Alai. Lanang ki masarya lang ulis umak kampung sana sitaru lantang nomor apa saya lakukan 50 telu. Teri teh. Sitaru nakatongkotan Kamarintiana Bapak Mias. Robana siapa Pak Mias Bang Rantepau Rampo Medan Damali tutun kaboro Lho Puang Bapak Alai Batu Yeremia TM Marewa SE MSI lah tamaki BIP sitaru lantang nomor apa saya lakukan 50 telu. Teri teh. Sitaru nakatongkonan Kamarintiana Bapak Anno siapa Bapak Anno Buraki Makalen Turampo Medan Damali tutun kaboro Lho Puang Bapak Alai PB Batu Yeremia TM Marewa SE MSI lah tamki BIP lantang nomor apa saya lakukan 50 telu. Teri teh. Sitaru nakatongkonan Kamarintiana Mama Putra siapa Mama Putra Papua Rampo Medan Damali tutun kaboro Lho Puang Mama Alai lah termeriting dia BIP lantang nomor apa sitaru 50 telu. Teri teh. Sitaru nakatongkonan Kamarintiana Mama Angel siapa Mama Angel Sadang Perawat Turampo Medan Damali tutun kaboro Lho Puang Mama Alai lah termeriting dia BIP lantang nomor apa sitaru 30 telu. Teri teh. Sitaru nakatongkonan Kamarintiana Bapak Melvin siapa Bapak Melvin Tanete Sibunuan Rambo dan Lasikir Makamban Utuling Bulawan Ibu Kutang si Pedera Tutun Matang Kian Suruh Lamentang Lantang Inan lain deki Inan nomor bisa sitaru lantang nomor talu. Teri teh. Sitaru nakatongkonan Kamarintiana Dr. Suryanti Kosa Dr. Suryanti Kosa Batu Mama Arapa Randanan Mengkendek Turampo Medan Damali tutun kaboro Lho Puang Mama Alai Lalang lagi masalah lang sitaru lantang nomor apa saya lakukan 50 telu. Teri teh. Sitaru nakatongkonan Kamarintiana keluarga almarhum Nenek Alinggi keluarga almarhum Nenek Alinggi Tumanete Rampo Medan Damali tutun kaboro
lagu dokter Belo, batu buang laiberi batu dokter, PB Belo musuh Marewa, lah dorong kali tinggi VIP lantaran merapa setaruh dalam pulang talu. Sitaruh yang kata-kata kabar diana Bapak Yohan Singkali, Bapak Yohan Singkali, Karasik, Rabu menandamani turun ke bawah telepon, Bapak laiberi batu Yeremia, TM Marewa, SMSI. Latar kali tinggi VIP lantaran merapa setaruh dalam pulang talu. Sitaruh yang kata-kata kabar diana nenek Eva. Siaran Eva, Bapak kasih bunuh, rampa menanda mali, tutun kabur ala kena pita, laminta magilantang batang pulong karo batang pulong kasira. Tuloy-tuloy na tayo. Sitaruh na katangkunan kabar diana keluarga alam rahuma, Indo Tonglo, keluarga alam rahuma Indo Tonglo, tumanete. Rampa menanda mali, tutun kabur ala kepuang Bapak Alay, Batu Yeremia, TM Marewa, SMSI. Di Pakalolo, sitaruh na rombongan na keluarga almarhumah Indo Tonglo, keluarga almarhumah Indo Tonglo tumanete, ram pemetan damali itu utun kabor ala ko Bapak Ali alaman tam gilantang 50 saya atau 50 pitu. Tuloy-tuloy na tayo. Sitaruh na katangkunan kabardian na Bapak Yuda rombongan lo, siapa Bapak Yuda rombongan lo tumanete, tu ram pemetan damali itu utun kabor ala ko Bapak Alia, latar kemarin tinggi jauh VIP lantaran nomor 50 setaruh 50 pitu. Tuloy-tuloy na tayo. Sitaruh na katangkunan kabardian na Neset, isiran Neset pagsirakan. Orang pemedan damali, tutun kaboro la dokter Belo, batu mga apeli. Latar kemarin tinggi jauh VIP lantaran nomor 4 setaruh 30 talu. Tuloy-tuloy na tayo. Sitaruh na katangkunan kabardian na John Tonglo, Sangala. Orang pemedan damali, tutun kaboro la bawang Bapak Ali. Latar kemarin tinggi jauh VIP lantaran nomor 4 setaruh 30 talu. Tuloy-tuloy na tayo. Sitaruh na katangkunan kabardian na Bapak Alpan. Bapak Alpan Sibulon Ram Pemedan Damali tutun kabor ala kepuang mga aray. Latar kemarin tinggi VIP lantaran nomor 4 setaruh 30 talu. Tuloy-tuloy na tayo. Sitaruh na katangkunan kabardian na si Bapak Ela. Bapak Ela Karasik Ram Pemedan Damali tutun kabor ala kepuang Bapak Aray. Latar kemarin tinggi VIP lantaran nomor 4 setaruh 30 talu. Tuloy-tuloy na tayo. Sitaruh na katangkunan kabardian na ni Ripa. Nenek Ripa, keduanya Ram Pemedan Damali tutun kabor ala Bapak Cantika. Latar kemarin tinggi lantaran 30 na pas setaruh 60 misa. Tuloy-tuloy na tayo. Sitaruh na katangkunan kabardian na rombongan na AKBP Dr. Andus Lute Lantang Makassar. Ram Pemedan Damali tutun kabor ala kepuang Bapak Alay. Latar kemarin tinggi VIP setaruh lantaran 30 setaruh lantaran nomor 4 setaruh 50 talu. Tuloy-tuloy na tayo. Sitaruh na katangkunan kabardian na keluarga alam rahuma Nenek Lino, keluarga alam rahuma Nenek Lino Indah Sibunuan. Ram pematang kian suruh lain dagi iman na koramisa setaruh lantaran nomor 4 talu. Tuloy-tuloy na tayo. Sitaruh na katangkunan kabardian na Nenek Cantika Mapa Bongka Keraden. Ram Pemedan Damali turun kabor ala Bapak Cantika. Latar kemarin tinggi lantaran nomor 30 na pas setaruh 40 misa. Tuloy-tuloy na tayo. Sitaruh na katangkunan kabardian na Bapak Itri. Rombongan na si Bapak Itri Nabire. Ram Pemedan Damali turun kabor ala Bapak Cantika. Kami tampilkan tata 50 na pas setaruh 40 misa. Tuloy-tuloy na tayo. Sitaruh na rombongan na Bapak Sena. Rombongan na si Bapak Sena Timika. Rombongan Patu. Lalu Bapak Cantika. Kami tampilkan tata 50 na pas setaruh 40 misa. Tuloy-tuloy na tayo. Sitaruh na rombongan na Bapak Intan. Siapa Bapak Intan? Bapak Bongka Keraden. Rombongan Patu. Lalu Bapak Cantika. Kami tampilkan tata 50 na pas setaruh 40 misa. Tuloy-tuloy na tayo. Sitaruh na rombongan na Albius Rimba Tandisau. Albius Rimba Tandisau Batu Bapak Elon Sibunuan. Rapa Medan Damali turun kaboro ala ko APC nga Mbak Tulene Arrema. Lamin ta magilantang ng patang pulang karo patang pulang kasira. Tuloy-tuloy na tayo. Sitaruh na rombongan na Albert Juliadi. Albert Juliadi. Lembangan. Rapa Batu ala ko puang mga alay.
Kelamin sama ini lantang merupakan taruh talung pulang taruh. Si taruh rombongan keluarga Rinding Es dan Duru. Rombongan keluarga Rinding Es dan Duru. Jumai Bukit. Rampo yang padu tutun kabar kalau kepuang bapak alai. Lantaran meriting VIP. Si taruh lantang merupakan lantang talung pulang taruh. Si taruh rombongan bapak Ella. Siapa bapak Ella Karasik. Rampo yang padu tutun bapak alai. Lantaran meriting VIP. Lantaran merupakan talung pulang taruh. Si taruh rombongan Mauting. Siapa Mauting Karasik. Rampo yang padu kepuang bapak alai. Lantaran meriting VIP. Lantaran merupakan talung pulang taruh. Si taruh rombongan Mamatin. Mamatin sudah anaknya Karasik. Rampo yang padu kepuang bapak alai. Lantaran meriting VIP. Lantaran merupakan talung pulang taruh. Si taruh rombongan Bapak Kurin. Rombongan Bapak Kurni Karasik. Rampo yang padu kepuang bapak alai. Lantaran meriting hijau lantang nomor apa taruh pulang taruh. Si taruh rombongan Aris ini. Siapa Aris ini Karasik. Rampo yang padu kepuang bapak alai. Lantaran meriting hijau lantang nomor apa taruh pulang taruh. Si taruh rombongan Nenek Rara. Rombongan Nenek Rara Batu mantan Kepala Lembang Piong Karasik. Rampo yang padu kepuang bapak alai. Lantaran meriting hijau Inan VIP lantang nomor apa taruh pulang taruh. Rombongan Prana Sulalina. Rombongan Prana Sulalina Jamai Timika. Rampo yang padu kepuang bapak alai. Lantang nomor apa taruh pulang taruh. Citarum rombongan Bapak Prana Karasik. Rampo yang padu kepuang bapak alai. Lantang nomor apa taruh pulang taruh. Si taruh rombongan Nenek Pascal. Si Nenek Pascal Baluso. Rampo yang padu kepuang bapak alai. Lantang nomor apa taruh pulang taruh. Si taruh rombongan Bapak Perincis. Siapa Bapak Perincis Karasik. Rampo yang padu kepuang bapak alai. Lantang nomor apa taruh pulang taruh. Si taruh rombongan Pak Gerais. Siapa Pak Gerais Karasik. Rampo yang padu kepuang bapak alai. Lantang nomor apa taruh pulang taruh. Si taruh rombongan Iwan Batara. Iwan Batara Rantepao. Rampo yang padu kepuang bapak alai. Lantang nomor apa taruh pulang taruh. Si taruh rombongan Mak Siska. Siapa Mak Siska Karasik. Rampo yang padu kepuang bapak alai. Lantang nomor apa taruh pulang taruh. Si taruh rombongan Bapak Alpan. Bapak Alpan Sibulan Rampo Metan Damali Tutun Kaboro laku memalai. Lantang nomor apa taruh pulang taruh. Si taruh rombongan keluarga almarhum Peden. Rombongan keluarga almarhum Peden Pak Gasingan Ketangka. Rampo Medan Damali Tutun Kaboro laku Bapak Alia. Lantang nomor 50 taruh 50 pitu. Si taruh nakatungkulan kamarintinan Kaleb Simon Tato. Kaleb Simon Tato Damai Karasik. Rampo Medan Damali Tutun Kaboro laku puang bapak alai. Katungkulan kamarintinan yang lete. Yang lete Tondon Toraja Utara. Rampo Medan Damali Tutun Kaboro laku puang bapak alai. Keluarga Papa Bayu. Keluarga Papa Bayu Jumai Makassar. Rampo Medan Damali Tutun Kaboro laku puang bapak alai. Pebi katungkulan kamarintinan keluarga Hendrik Simak. Keluarga Hendrik Simak Jumai Tondon. Rampo Medan Damali Tutun Kaboro laku puang bapak alai. Pebi katungkulan kamarintinana keluarga Nenek Kalo. Keluarga Nenek Kalo Ponoran Kesu. Rampo Medan Damali Tutun Kaboro laku puang bapak alai. Pebi katungkulan kamarintinana Yusuf Toban Pali. Yusuf Toban Pali Makale. Rampo Medan Damali Tutun Kaboro laku puang bapak alai. Pebi katungkulan kamarintinana keluarga Patna. Keluarga Patna Damai Buah Talulolo. Rampo Medan Damali Tutun Kaboro laku puang bapak alai. Pebi katungkulan kamarintinana keluarga Manase Pongtasik. Keluarga Manase Pongtasik Buntu Bepasan. Rampo Medan Damali Tutun Kaboro laku puang bapak alai. Pebi katungkulan kamarintinana Dewan Pendidikan Toraja Utara. Dewan Pendidikan Toraja Utara. Damai Toraja Utara tu Rampo Medan Damali Tutun Kaboro laku puang bapak alai. Pebi katungkulan kamarintinana
Dr. Heri dan Sony. Dr. Heri dan Sony Jumi Makassar Rampo Metanda Mali tutun kabaro lako puang mama lai baby katongkonan kamarintinana mambil papayuna dami pasele rante bawah Rampo Metanda Mali tutun kabaro lako puang papa lai baby katongkonan kamarintinana Meran Sandabunga Batu Kepala Dinas Pertanian Damai Tondon Toraja Utara Turampo Metanda Mali tutun kabaro lako puang Yeremia TN Marewa katongkonan kamarintinana Mama Rantiallo Cuma Tondon Rampo Metanda Mali tutun kabaro lako puang papa lai baby katongkonan kamarintinana Papa Indri Jumi Makassar Rampo Metanda Mali tutun kabaro lako puang papa lai baby katongkonan kamarintinana Oma Asri Jumi Makassar Rampo Metanda Mali tutun kabaro lako puang papa lai baby katongkonan kamarintinana Marionus dan Dulu Buntao Maniki Rampo Metanda Mali tutun kabaro lako puang papa lai baby katongkonan kamarintinana keluarga Yaya Rundu Padang Batu Kepala Inspektorat Rantai Bawah Toraja Utara Rampo Metanda Mali tutun kabaro lako puang papa lai baby katongkonan kamarintinana Papa Nias Damai Panga Rampo Metanda Mali tutun kabaro lako puang papa lai baby katongkonan kamarintinana keluarga Papa Pipi Uru Buntao Rampo Metanda Mali tutun kabaro lako puang papa lai baby mintu na to lain lagi VIP sitaru lantang nomor talu saya lako patang pulang talu Tadi na tayo. ku tole pa mintu na to lain lagi lantang VIP sitaru lantang nomor talu saya lako patang pulang talu Oke. Oke, kita jeda dulu nih, bisa kita lanjutkan di rombongan berikutnya.